Aaron Dhar walai pure North Liberty Higher Secondary School Juai, do yo wak 18 position ke SSLC examination arajar Aaron ru kepada pemik result negesngi daga embos. Aaron do yo distinction wakin ru teli subject whether yo cispa apa cispa haka science and technology. Nangkong ingok sa belai wada em lang bro sistem long ado apa ni ketang. Dan nangkong cuba yo result te emi te wada mo ang khreh sistem te em be sei te bo boy cakap ikar u belai se một yo yo bahai. Dan significantly speaking, this achievement of mine reflect ko your hard work untuk ru yang tang yang goro gi noi ke gi especially principal kata yang goro gi kui derap ya rap nga goro ni sistem te kante aku bela ya wi pa wi mo i family ya te noi ke yi lok ro ki wa support be ngai kwat em ambek ku feel ko try ki wa em lang dok nga te lui te dan hi ingo yo bela comme khreh nga de yang chi sado chi snem de ngam te một raman consistent ta li dang khreh dang chi ta chi sngi de biang se te in the last 3 months before the examination te kam te the focus the concentrate ha se the all year te mo te ombe rap enjoy like life yang last year in class 10 te kam te se mo be enjoy be khreh kot lang se một ya pen lai parah okay there in a how minutes say like every day at least tang chiganta like of pure concentration and understanding te pernah yi mana top people apa questions pernah yi pernah demi the concept tadi you talk kan tu so dia thang the market ya alti belai se dan kata the embassy wa kwa the boy ngi tip adin kan snem pada kala ubla kwa ngadai win tu no terang kata sini abla se te stream gawa GP stream jeda ka science đầu lại phải đi đúng không lại phải stream pursue te North Liberty 11 12 nó công độ there the first message kwa EP there một if you do anything, give it your 100%. The mudur step em test le, give it your all te. Ham lada em 10% le mut te le beki khreh bet kadang em bor pi te ne besa. Second in the process of your becoming in whatever you want, remember to be proud of yourself, love yourself, and keep your loved ones around yourself. Twitter. Your hobbies I like running. Jo ngamte ina do le so snem like mo mbi ba nong khreh kot bete nga kam like my stress relief is like running. Katen nga interest ba yiga in computer and technology and all this machine learning and artificial intelligence like anything digitally. Katen I like to mainly sports, running and hiking and going out. tajuk cimbenta pergi sport haskur Haskur mem because come like different distances no to paddy the memory run compete haskur I run like run your compete run it for myself run your senior ta kamu da ong pin ni ma wa mi kat lung baki kor gi bor nang kong the like constrict and karu ya gino case một long gi karu batai le một try sñiawsuk try grab that concept and all một le homework le một I try to do on my own with the explanation ta modur lam sñiawsuk that I do use the internet for like extra explanation and for better understanding. Subjects social because it's really vast and like syllabus yang vast I say like
you need to một lần sñiawsuk là họ sẽ yêu sñiawsuk, but there are details that you have to kamu bisa like the dates, the history, the past, the it is